atase barizamukira aperi reka turebe ku ruhande rw'iburyo aragucengo cengo andagazo mbere izo Makamba anashirivuga kabisa description y'igitego yananiranye simfite icyo nasobanura mvuga ubuhanga bw'uyu musore witwa William Togwimel. Wow birasa naho Afande CDS aho yicaye Afande akosa aho yicaye chairman wa aperi aho yicaye bashobora kuba bari kuvuga ngo rimwe mu mashoramari akomeye cyane dukoze muri uyu mwaka muri PRA no gusinyisha William Togwimel, musore waranyuze amakipe atandukanye mu cyiciro cya mbere muri Turkiya, soro hamagaye muri equipe nationale ya Cote d'Ivoire, bari turutse ku ruhande kwa Kiwanuka sanuzamuye baro gatoya yarari mu rubuga rw'amahino. William Togwimel yegereye izamu, barabona isani yasigaye inyuma iri mu kirere, sobekeranya amaguru bararayikubita igarura mu izamu, bayita semi bicycle kick, semi bicycle kick, semi bicycle kick. Icyo nakwita ni igice cya garinca na 50, ariko nanone ikaba nka bicycle kick 50, kubita baro utari mu izamu itambitse, sobekeranya amaguru mu kirere, barukayohereza mu izamu utarebayo. What a player, what a goal. Iki ni igitego cya finale, iki ni igitego ku mukino nk'uyu nguyu w'ubutwari, iki ni igitego cy'amateka. Ibi ni ibitego biri classic bishobora gushyirwa muri mize bikazibukwa mu mupira w'amaguru w'i Kigali. Nice luxury, igitego kiri mu bwoko bw'ibitego byiza ikipe yatsinda aperi kimwe ikipe ya Police ubusa. William Togwimel yongera gukonfirma ko AS Kigali gusangirira nabe ejobundi nayo kufise igitego cy'abatari, yongera no kugishyira muri Police, aperi kimwe Police ubusa. Atasanga turaberezo police basakota samuna myugariro Yunusu polisi giterekamo yo anaito goko rumana wigiye umupira hejuru y'Itanganyika ari Bujumbura bitenda
gifuti kabisa kaditabaho tanga kaditabaho ku ruhande rwa APR. Pierre umuzamu wa APR ndetse na Yunusu batumvikanye umupira Pierre arofashe. Yunusu aba ari umukura mu kiganza nubwo ngo yari yatambitse ikirenge ashaka gukiraringa umupira ndashyiraho ibiganza. Urumva ko yafashe bare ko hari n'ikirenge cy'umukinnyi barita iva mu maboko cyangwa se muri gant. Iragarukaga kwa Leonard itasunikira mu izamu yari hafi yabo. Communication itagenze neza namba.